The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer (BDO). Ka Khasi Students Union Ranikor Circle kalapan pawe kejing sokya kebajur hakabaide bakejing sakut kali kha hakasurok Ranikor Potkro Umpung Balat Chedok Mau Senram. Hakabaki patba na kapor keji kendo jing kamtam hakapor bapang bastam namal kejing penuet jing kitrok ibakit yokok. Katkum ka kubor na uba firstborn Ternia Organizing Secretary ka KSU Ranikor Circle ulong bagani kejing penuet jing kitrok kalakata ashkada patba hakababun sien. Kijuja, kijing kedia, kijing kieng, kijing kela, kijing dok kali. Kumta keseng kebuk kijing ketu ke sorkar bagi bor peniat distrik bagi jem kia mardor hakabedai bagi ni kijing Keseng kalau ongru belada kemla benlei keseng kambansi ben mi surok rengkat kipat ba. Berkeseng kada waru badai ben pentre kam no mardor ya kijing kit bakandai ton ya kitrok bakit ukok da ke benrap ru bagi surok bagi kijing kieng kempat yahap bakin kit palat pot nomor kadi ke surok ke barit. Nilai ia mentara kejang kikmat kum kini kejingja ke bamita nak kapor sakapor ni kum keseng nilai ju mana bersyak ya kum kini kejingkit obarlut nilai mentang lalap bat sibun kejing bak ki hamat ba kum mentaru aduk mena sausan beje jenbet ke blok kali aduk mentar kum palala tempat laj menlek jaka kibakiran kam yang ni kum keseng ikan tu bat ni ong ru ya ke sarkar ba num syuk ban kit obarlut nang ni sakmat ba kajing paging hamat ngi kipat ba di badai bani kadong kathan ke jungi sini tentu ya ke sorkar ba kum ni jingking pila tek ji ba ma pi pila bu ye ki sanbut nak kalian ka PWD kum ki sanbut badai ka khandai ton ndai mata ji kapasiti ke khandai ton ndai ka jingkit pat barlot tengi kum ka sang ke suran ko circle ki persya ya kini jing le jongpi palada nakapor sakapor kan non dia kum kini jingja imban sing hab ni pat ba no ni sakmat bangi minum syuk bakal long kumni sekumni kum kini kejingja kum kuat syuk bakal ja nakapor sakapor balik si kindon ki bril dan ki ripat ba ki badan hapdeng kejing pang kejing sistem inhat mat kumni hab blok kumni sakut saang ni kimpoi syuk cakata kajaka sumaru dengan kentu ya ke sarkar ada pimpat la ban pembiang ya kini kejing kieng nani kisurok ba ibet banyak ya ka overload ba seng eno le si kan sapoi ru kasinjam ba ni kum kaseng Insalek dah kebating omsuk dah kebasu wan kuming saya mi ru dah kajing jingami pajba